ngara khoina yengi base se agi upstock ki adi atopa kano mani account mani Demate ki ko Demate trading account hari be account se daina 2020 loisilak pa soida mayam da class tawna lupa lising ani muki kano se share se laisilaga thamgi ba hari be share do hojik sahi ahum 3 years and 3 months mu phare ka sida hojik leirami ba amount se ipet charok pe jing mina siba sida leise aine invest tawgi se 2395 ka aduga hojik leiriba value na 8436 yai ka adi ngarang so in hajegre adu hojik sida khoina legal oina adi mayam na su yaba loan na su yaba da khoina paisa se kwaidagi sauna sendoi sauna haitayane mayam na pami se interest se saung phangbu du neba interest se am sauna phangbu yaba mafam se stock market na taba atop mafam da leiti haibasi mai mayam da haijege ko aduga ngarangi khogi ojam na su share tawbi rakhiba khoina insurance ko insurance jawge haigadi term insurance aduga health insurance haribi insurance ani si jawbiyo aduga saving tawge har natraga investment tawge haragadi stock market ta tawbiyo haibako ngarang ojamansu share tawrakhibani term insurance se myam dum khangani sirikanda phangba sidagadi phangdaba aduga masagi health insurance tuna aigi haksang ngamaktaba kholaktaba hospital aso changakanda reimbursement phangbu singduni yaiko adu sidaina 2020 gi loisilakpa 21 hogalakpa daida lawraga thamgiba stock singse subatra sejing sigo IDBI se aina lawgibe se 36 rupees te lawgibe se 85 jawraga piriba profit se 134% saina piramme ko renuka sugar se 11 rupees te lawbani adu 43 jawe sisu 286 sumaina kugi magi khanda se piriga leirame profit se ko Tata Motor DBR 55.5 haidi lupa jangkhai manga makhai de lawgibe se 651 da hojik se lei ko sina 1073 ko percent saimung se engon da kana se profit se pi ko sahi ahumuk sidani profit se di sida leiriba 1 2 3 4 5 ko share manga muk se si loss oiba amta jawdiba si karigino haragadi ai se long term da thamuk paineba aina 1 week natragana se 15 days 10 days thamagadi sigi makta rate mayam am sijaram basiyai ko haju su agi Zerodha account da mayam hangjirake ai Zerodha account aina mayam share ta uju ubra jingbiyo August ubro oye sir okay sida Zerodha account da si jingse aina sida PNB lawraga thamise madi green de lei ko idea lawraga thami green de lei aduga is my trip tuni sina hoji rate lei ko aduga ratan power su rate lei se kui deri bangak tani ko kui deri bangak tani adu basi aina sahi ama lengden thamaga di after 1 year study si loina green oira kan have say you hope ne ko aduna koina stock market ta jangsi laga intraday adedi atop top option ko adedi features ko simba mayam se paidringi mamangda hanbada khoi long term da khoina stock se lawraga karamba mongda kadaida thamgani haibase sisu hoi khangbu mathau tai khwaidagi main important di sini hoi office salaga thabak tawriwa adaidi khoi student sing ka adaidi housewife lady basing ko ai khutta ai paisa khakha leirak pasing do soina khoina stock sing se loksil laga khoi nangi holding tawraga thambagi hainabi se masi amuktang semgi badane masigi hainabi se sum leigragadi ko tungda aidi future gi oinadi khwaidagi hena phaba saving tawbagi line amane haisei
mayamda hajaringi ko similarly sida question nama hojik se lai oja sida oja na khoi de jeng halisi ko suppose Tata Motor DBR sare Tata Motor DBR se oja na sida 55 rupees te lorum bado 651 rupees si jawre ko ado Tata Motor DBR se sigi share market sida masi ihan hana karba matam da sanga khibano natraga any company ama share market sida ihan hana sanga ko matam da akoi se leiba phangbra leiba phangadra natraga karamba company se leiduino natraga na madu aini leiruraga ta leiruba matam da igi loss oigadra profit oigadra haiba adugum question yai ko adonga sagi sida IDBI haiba jawri renuka haiba jawri everyday lady aduga Karnataka bank lady hari basu gumba ko gi kano singse stock singse mase share market ta ihan hana sangak pase akoina IPO haira khangnei ya ko mya sida ilake sida IPO that's what bit selai mani anuba IPO selai sida lai ba IPO se aigi mouse pointer na mayam de jing halise ko si IPO se Zerodha account ki manunga sangaga bits ki manunga sanga kanda IPO ine malai IPO sida upcoming IPO laigani adaidi hoji apply to ba ba IPO aduga loisin graba IPO ko soina IPO se makhan lai si loi graba IPO ngatan ado IPO se karino jaina hangba ya ba question am su leitra ko ado IPO se karino hagadi any company ama magi share market ta sangaga mayam da sell tawjage haibase ko khogi laiba sebi ngang su khoi pan gare ko sebi gi term and condition magi laiba criteria mayam do loina fulfill oiraba matung da mase share market ta sangsilaga magi share se sell tawba yabagi khudong sab se pi duini ba sebi na ko ada sebi na hariba company si jingsilakpa matam sida magi kaigumba khara point khara ko fulfill oidragadi mase mu share market ta share se sell tawba ja haloi daini yako adaina tawraga hojik si ko izingo haiba sigi I copy tawrake IXI go ko izingo haiba company ama hojik se sida share market ta sangsilaga magi IPO se thadok tubagi tawri ai Google ne search tawge jingmina se myam hai ribasigi izingo hai se akoi leiba yabra lei daga na kamaina leigani ko siguma question ado oja se IPO hai se akoi SBI leiriba adaidi Punjab National Bank ko adaidi atotoba company Reliance leiri MRB leiri हाइरिबा कंपनी मैम से सिसु सुमाइना तौरगा IPO ओइना लाखिबा ngaktra हाइबा क्वेश्चन लेरगदी असेंगमक को हाइरिबा कंपनी XYZ कंपनी असागी सिदा लेबा मोनोड का हाइरिबा को लेरिबा मैम से अतोपा कंपनी मैम से लेरिको टाटा पावर सुजलोन इस्माइल ट्रिप MRF हाइरिबा कंपनी मैम से सु इहान हाना माना सिदा शेयर मार्केट संग कुमतमदा IPO ओइना लिस्टिंग तौरकांदा share market ta sanga khibani hai ko adudi IPO oina listing taw bai se kamaina listing taw raino harigadi masagi ihan hanbada khoina mase share market ta sanga listing tawjage haibasigi list tawjage haibasigi permission se sebi dagi logadobni ba ko ma'am adu sebi se mo khoi karino jengsi sebi se ko sebi SEBI Security and Exchange Board of India देखो Security and Exchange Board of India मासे Indian government की board अमने को मागी मखादा exchange को exchange की कनो है तारे department है तारे को अनी ले अमना Bombay Stock Exchange ने अमना National Stock Exchange देखो अदुगा ngасagi sigi sebi hariba kano se ai si open tawba se kaigina man sakidai se
net khara slow sakhra okay sigi magi website URL se sida sujing bio sebi.gov.in hai se government gi website ma khaida koina gov se habe ko .gov se ado si government gi website oi bagi ni ko sida sebi.gov.in hai dei ai ko mya then sigi security and exchange board of india sebi ne khangna ri se si mayam su matam phangba matam da sida changsin biraga khangning basing da sum thibiu ko phangani ado sigi sebi sigi ayaba mata yaugdana ngasagi any company xyz company ma magi share market list tauge haibagi hadi list taubu ngambagi sakti leite ko sebi na yada di sebi na yaba haisisu magi term and condition myam haidiba company dugi backbone ko haidiba company du karamba kanoda base da ko magi work se tauno ga haiba hadi mag employee kyam leiba kyam kuidaba company no ga haiba sumba myam ama jengaba matungda xyz company se share market list tauba yagani hane laktune share market list tauba yarani haibasida laktui se yan hanbade masi kala de list tautuino IPO oine laktune ko IPO isi ko IPO IPO listing ani mem lai remes ko initial public offering haibani IPO se ko IPO oina hana lakani IPO oina lakpa matam sida akoi leiriba mayam se haidi company sina seller oiduini aduga leiriba akoi mayam sina loin makse buyer loin oiduini ba ko aduga sidadi kogi company gi shares leiba dongna ai share am khatang leigi ani dang leigi ahum dang leigi haibagi adugi ayabadu ma leitre ya ko mem IPO oina la khanda khoina IPO se leigi hairagadi magi kano oina leigani lot haina ko lot size ne leigani hoje sida ijigo hariba sigi company se sigi kano se khoina leigi hairagadi ko masi karama matamda leibi yagani date 10 dagi na 12 fogi manung sida leibi yagani 10 and 12 June ko 10 dagi start tawre 10 11 12 sigi manung sida khoina si IPO se book toksin ba yagani ko aduga rupees na kya oidino share madal lupa 89 dagi na 93 bagi manung do agani hai ko aduga per pull up the quantity se 161 quantity oidine nangna invest tawgado amount na ko 14,168 rupees se kano tawgani invest tawgani yai ko si invest tawgani aduga sida makhada ma iri sisu jingmina se start date 10 dagi hogani aduga end date 12 dagi hogani ko aduga allotment date 13 ko refund ko initiation date 14 allotment asina karino aduga refund initiation asina karino su jingmina se akhona IPO se any mi khuding order tawrokpa mi khuding loin IPO se lobo phangadra haigadi sometimes demand tawba mi adi laiya haiba mi sina jam khalagadi IPO gi masing sina konadragadi maduda khoina laiba phanghawda su yawi ko adu sigi allotment hairse sida magi laiba phangba phangdabado sigi numit sida date 13 sida decide tawduin ai ko kaigumba sida phangagadi okay phangdragana date 14 da magi adi mane laiye haina hapsin ba amount khara laigani ngasagi 14,000 something da nangi bank da block tawraga laigani ba adugi block tawba paisa da adu refund initiation ko unblock tawthorani ai ko aduga date 14 da kaidorani date 14 da company gi aina lawriba shares masing ngasagi 161 shares da aigi Demate transfer tawsilani mai ko aduga date 18 da listing tawrani adu se Demate transfer date 14 haibasa se 14 da yamba lakande ko edi sigi listing tawgado ba date 18 gi morning gumada yamna lai sima khoi dum khangin si sida listing tawrani
sida list tawraba matungdadi ngasai nangi sigi khoi watch list ngara khoina sida jengge do watch list 1 2 3 4 5 6 haina lai haiba sigi watch list se sida ngasai sigi Ijingo je thiba phangani ba sida I X I G O ko hojiti khoi phangdari ko hoji phangdari date 18 gi khoi numidangi class ta oirsu natragana marakta nungthindo isu jengsiba ko hoda Ijingo se phangani ko Ijingo se ayum ko repeat torongge khoi ngasai gi sida nang IPO lay matamda lay dise suppose 93 da lay de khalase 93 da ina lay dise date 12 da lay de khalo ko 12 ta gina date 18 bok se si ai ngai raga lay gani aina phangaga di date 18 da market listing tawrani market listing tawrpu list tawrpu gi matungina aigi sigi IPO lo budu gi profit and loss lay gani ko nasaina lot amada lupa 14,160 ऐसे invest तौगरे खलसी को market open तौरप द सिगी 93 rupees इन लौगी बसे 120 द open तौरे खलो अदि अहेन मसिंग अगी profit ngakतनि ए कोमे थोइन तौरगा IPO से कगुम मतम द profit के लोइन न open तौरे कगुम मतम द loss के लोइन न open तौरे अदि सर क्रम कंपनी से कोई profit lakpa yage natraga loss yage se kamaina khangdino haragadi hairiba company sigi magi fundamental analysis oba kitang nainara mathau tai ko yai ko aduga hairiba company se magi field mana work toriba field se su karino mayamna pamnaba mafam oibra oidabra adaidi khogi hena IPO gi matang de hena khangwa mi singdagi ko senior singdagi investor singdagi magi opinion hadi mai mongom dei ka gum khara hangaga hoina khangdab do hangaga ado khangaga ne lawbden ganda je khoi lawbusi su hena phai haina haininge ado sigi Ijingo hariba company sa se khoi kari company no je jengmina se ai gana lake google da lake aduga samakse Ijingo best travel website ne hai book flight ticket hotel and the buses ko adu di ma se travel gi tawbasingi ko travel and tourism gi oirani sigumba kino se ma se price se yam wang dum ka khat pani ko sikatana taba mekmai trip ko adai di kai kanai su kausile hariba company siga hafet manaba leiri ko hojisu aina lawruga thamiba is my trip to easy my trip no ma hagala khini haiba gi thambana ina ko si company sini sidi travel gi adi flight book to bai kari gi oirame ko company se ado sida khoina hariba company sigi magi kano jengba yai kari leiba kamai to ba na ko sida khoina search to phangiba reason singcha sidagi samna analysis ti lei ko analysis to so khoi jengmina se aduga sida changsil laga te lightmin to leire tuna kadai de leire app to leire grow in the sitgo simba jengba yai ko sito ghar hai sa sida IPO mayam amagi listing pi bani ko simba jengba yai the economic times na kari hai ga je koi pa ba yai ko open on Monday this and this aduga link in ko okay money control no so khoi dum jeng bujai money control da hai reba company sigi maram da hena iraga pirangani ko adai di India today ko hai te kan times of India da su pire Hindu da su pire okay Zerodha da su pire sida Zerodha su yengsi Zerodha da mana pire mise okay si IPO sida open date se 10 ne harasi ma'am si sir marakta na khoi gi je recording to brusa recording to oh thank you ngarang de recording tawri hane khallaga tawrom dare
ngasi recording tawbani ko adusu ai marak tamu kana check tawgani sum soigirba haina ko sigi ngasai company sigi magi share masing je issue size haina mana lai je 740 crore ne lai je ko fresh issue hai bum jauri offers ko sumaina aina jenga lai sina taba my company sigi okay de lai financial snapshot ko tam so crore dani sida March 2021 ko financial year se sida magi total asset total revenue ko profit ko si kya ogi ge adu hengal lai braga se meno ne koi revenue se jeng si basida 138 gi ko 22 da 384 de hengal lai 23 da ko sida mu 517 de lai ko 23 March ne 23 December da mu ma se 4 kya de lai 97 kitang ka 100 slightly ko sumaina adu itadi si company se khoi laiba yaba gi chance lai ga haisne sida magi laiba revenue se in terms of crore dani ko adu sida mai risk factor khara mana piri risk factor se kai kai no khoi dum jengbi ba yai ko adu IPO gi schedule nga sai khona sum jenggi buduni karba matam de allotment tau dino magi refund gi initiation kadai de oidino ko adai di debt listing gi date to date kya dano bamya sigi mayam se khoina nainaraba matungda ko khoina si nainaba heitraga su akhoi YouTube da su changaga hafet mayam gi kana da piramiba expert mayam gi suggestion du su lawbu su ko adu lawraga IPO se khoi leiraga aidi book tawsilaga thamba yai ko adu IPO se khoina kamain tawraga book tawdino hairagadi asai khoi sida Zerodha da la khanda ajingo sida leiraga sida pre-apply haina somda button an jawi sida click tawbigado pre-apply sida khoi click tawre haji agidel uribe screen simang ni ka sida lai se investor type se individual investor ni hai ai samang oidini ka aduga issue size number of share gi mag issue size to sida ma pire ka aduga issue price ka share amagi mana piriba price 88 rupees na 93 rupees ho manung do oigani hai ado mi ayambana 93 rupees ta loina book tawnar kani kaigino haide phangna bo hona bagi ngasai gi agini mamang su pan gibodo sid IPO da live share se akoina lagi haiba mi mkhai loina phangba ngamde haibodo mane issue tawreiba go number of shares siga ade demand ta tawreiba share masing duga demand ne hela agadi ko se phangdabagi chance myam amale last phangdaba se aina tabada lucky draw to gumba tawrakanda pi hai adu lot size lot amada magi share masing kya oidino haibaduni ko 161 oigani haire smain tawraga nangi payment system UPI da igi silai se birchandra.it @okexist lai sigi payment system ko ado se sidaina amount payable se kya pire yeng bi ko sida 14973 eko aina se submit tawgi bagana aigi Google Meet ta ko ai se aigi Google Meet ki keno ne UPI ID ne submit tawgi baga Google Meet ta error la kani si order tawbagi keno se la hena ko adoina okay tawgi baga aigi bank account da yauraga leiba paisa do adudagi ko aigi Zerodha account da yawo paisa nate ko Zerodha account da yawo paisa nate aigi bank account da yauriba paisa do balance do adudagi 14973 se block tawraga thamgini yaiko block tawraga leigini block tawbase ko akoina unblock tawbasu kano yagiroi magi date se jauribo block tawraga leigani hairiba block tawraga leiribe amount se kari nimi fa block tawgadoino haigadi asagi magi allotment gi ama yawgibdo sidara yengsi ko block se kari nimi fa tawgadagi harakanda kala de lege gene okay sila
सिगिजे डेट ऑफ लिस्टिंग इनिशिएशन ने रिफंड साइबसे सिसे कइनो का दंग सागी आइना ऑर्डर तौरिबा आई सिगी आईपीओ से पामे आई लौजगे हैना ऑर्डर तौगिबा आईपीओ दो आइगोम द फंगगदी मसागी मोइना आइगी बैंक अकाउंट दा कंपनी ने ब्लॉक तौरगा थमिबा अमाउंट दो आइगी बैंक दगी कंपनी की अकाउंट दा ट्रांसफर तौग्रनी को कइगोम आई फंगद्रगदी आइगी बैंक दा ब्लॉक तौरगा थमिबा अमाउंट दो मसागी 14000 कयानो 970 रे कयानो अदुगी अमाउंट दो ब्लॉक तौरमदो अनब्लॉक तौरगा दम थनमन हाइबदी आइन आईपीओ लौगेन ऑर्डर तौबा पैसा से आइगी बैंक दगी आइन ऑर्डर तौबा खुदक ट्रांसफर तौथोक्ते होरेन आईपीओ फंगकान ट्रांसफर तौगनी आईपीओ फंगद्रगदी ट्रांसफर तौरोय तौबदबु हाइबे अमाउंट से ब्लॉक तौरगा लैगनी याइको मैम ओके अदो कइगुम इसे आईपीओ से फंगे खलसे फंगद्रगना फंगदबगी नंगी ईमेल दा मेल मैम थारकनी मथंग मथंग को फंगदबगी फंगगदी आई कदौदिनो हजि हजि लैरिबा आइजिंगो हारिबा सिगी आईपीओ सिगी मतुंगिना जून की तांग 19 ngairaga लैगन तो जून की तांग 19 से सिसिदा आईपीओ से आइगी सिगी होल्डिंग की मनुंग से होल्डिंग सिदा लैरनी आईपीओ से होल्डिंग दा लैरनी होल्डिंग दा लैबा खत नतना नंगी सोम नकंदा सिगी कनो से कोगी लिस्टिंग को आइगी वाच लिस्ट की मनुंग सिदा इना सिदा IXIGO को आइजिंगो हाइने इरकांदा सिदा फंगनेबा फंगबसु एड तौसिलगा थंबिरनी अदुगा होरेन मार्केट ओपन तौरक मतमदा आइने लैगिबदी 93 रुपीस दा लैबनी अदो 93 दगी हेना वांग ओपन तौरगदी आइने सेल तौथोगे आइगी से प्रोफेशनल बुक तौजरगे हाइसु दुम याइ को मैम अदुगा आइगी से प्रोफेशनल बुक तौररोगे अदुम आबो पुंसी सुपगी ओइना हयेंग आइसा आइसुगी ओइना थमगरगे हाइरसु दुम याइ तो ऑप्शन सिंजे लोइ लै अदैदि आईपी से ओपन हेक तौबगा को मथलोम जरा 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 हागलगा अदै ngahaktang तारे करिगिनो आइदि मी मैम से माइ मागी प्रॉफिट बुक सुम तौक थोनगी बगी को अदो ओपन तौरगा मथलोम काखलको मतमदा इना आई स्वाइदा प्रॉफिट बुक तौथोगे अदुगा होरेन खरा हाइदरा कांदा मु लैरगा हयें कोन अंगांग सिंगी थनमगे गायना खनबु लैरगासु अदुसु दुम जाय को प्रॉफिट बुक तौथोकबा ngahak thamba अदुगा मु आइना पामकांदा अमुक लौसिन को अद आईपीओ सिसु कोगी लैरिबा शेयर मार्केट की मनुंगसिदा दुम कानबा कनो मनी लौबो याबो को दो कनागुम्बा सिगी ओजिउसि लाइबा आईपीओ को सिगी कोनि जेंगमबदो IXIGO सिगी IPO से कनागुम्बा लौनिंग बा लैरगदी लौबियो अदुगा आइगी साइट तगी सिगी IPO से 100% प्रॉफिट पीगने हाइबदि आई हाइबा ngamde अदुबु तौबदबु मसि प्रॉफिट पीगदौबदि माले कगिनादि ngasa खोइना मागी रेवेन्यू जेंगिबदो 2021 दगी हौरगा 23 डिसेंबर बाउगी रेवेन्यू जेंगिबदि am फजना इंक्रीज तौरकपनिना को IPO से हयेंग ओपन तौरकप मतमदा पॉजिटिव ओइना ओपन तौरकदौबदि माले तौबदबु मदु ऑपोजिट ओइना ओपन तौबा ngamgani हाइबदि 100% हाइबा ngamde एजुकेशन की प्रपोज त को मयामना सि एजुकेशन की पर्पस त मयामना मसि किसे अहानबो ओइना आई टेस्ट तौबो ओइना ओजा सि लैनिंग हाइबा कनागुम्बा लैरगदि होय लैमिनसे को बुक तौमिनसे बुक तौरकांदा फंगबा याइ फंगदबा याइ दसु हाइबा ngamde फंगागना डेट 18 दा अमु फर्स्ट मॉर्निंग होगी मार्केट ओपन तौको मतमदो 9:15 दा को अदोइदा खोई नंगी कनो चेक तौमिनसी अदुगा मार्केट ता पूरा लिस्ट तौबदी 10:30 अदोइदा लिस्ट तौबने याइको मैम 10:30 अदोइदा लिस्ट तौगने
10:30 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ 10:30 ꯁꯦ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯒ 10:30ꯗ ꯂꯤꯁ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯈꯠꯄ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯊꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯪꯒꯤ IPOꯗꯣ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯊꯝꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ IPOꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯐꯥꯎ ꯂꯧꯗꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯖꯤꯡꯒꯣꯁꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ 14,167 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯔꯤꯛꯁꯇꯨꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯧꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯒꯁ ꯀꯩ ꯈꯟꯒꯦ